U Beogradu je održan protest zbog nesreće koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu kada je urušena nadstrešnica železničke stanice, usled čega je poginulo 14 ljudi. Protest su organizovale opozicione stranke, a počeo je minutom ćutanja ispred Vlade Srbije, nakon čega su početena imena stradalih. Okupljeni su zatim krenuli ka predsjedništvu, gde su pokušali da predaju zahteve vlastima, ali nisu uspeli jer je zgrada bila zaključana i pod jakim policijskim obezbeđenjem. Tokom protesta, lideri opozicije poput Srđana Milivojevića i Smiljana Banjca ponovili su zahteve za ostavkama premijera Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Opozicija i javnost traže odgovornost za nesreću, kako političku, tako i krivičnu. I to ne samo za činjenje, već i za nečinjenje odgovornih osoba koje su bile nadležne za održavanje nadstrešnice. Govoreći o odgovornostima, advokat Jovan Rajić je naglasio da su 1. novembra roditelji ispratili svoju decu, ne znajući da će biti posljednji put, jer su žrtve bile ubijene korupcijom, kriminalom i nemarom. On je optužio institucije poput policije, tužilaštva i suda da nisu ispunili svoj zadatak i da narod više ne veruje u njihovu sposobnost da pruži pravdu. Među govornicima bila je i arhitekta iz Novog Sada, Ana Perik Ivanović, koja je ukazala na propuste u infrastrukturnim projektima, navodeći da je struka ignorisana i da je nadstrešnica koja je nedavno renovirana bila nedovoljno nadgledana. Pored toga, Pavle Cicvanić iz studentskog udruženja Borba je pozvao na političku solidarnost i rekao je da je protest prešao u borbu za osnovne ljudske živote, a ne za ideološke razlike. Bivši gradonačelnik Novog Sada, Borislav Novaković, takođe osudio je vlast što nije privela odgovorne za tragediju, dok su u isto vreme hapsili aktiviste koji traže odgovornost. Protest je izazvao i podeljena mišljenja, s obzirom na to da su neki iz Novog Sada smatrali da bi protesti trebali da se održe u samom gradu gde se tragedija desila. Opozicija je takođe zahtevala vanrednu kontrolu svih infrastrukturnih objekata koji su imovirani ili izgrađeni u poslednjih 10 godina, kako bi se sprečile slične tragedije u budućnosti. Tragedija koja je izazvala ogromnu uznemirenost još uvijek nije dovela do konkretnih hapšenja odgovornih, dok javnost i dalje zahteva hitnu pravdu i odgovornost.